دم سالا زوستانê li ber deriyan e. Welatiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo pêşwazîkirina zivistanê di nava amedekariyan de ne. Lê bilindbûna nirxên sobe û alavên germkirinê yê ku xema sir û seqema zivistanê direvînin, barê welatiyan girantir kiriye. Nirxê her sobeyekê li sûkên bajarê Qamişloyê di navbera 40 ta 50 dolarên Amerîkî de hatê firotin. Welatiyek ji Rojava TV ra dibêje karîna wan têra kirîna sobeyan nake. صوبا سعرها واقل بوهاني جملات نايق بكرن يعني صوبا بكيم بوي بدولار اي نبع ملا سوري يجي دولار صوبا كيم سي بين دولار اي فج عالمي ناي وضعي امني كي نخوش قالكي او جي تاثير قالكي صار وضعي ملادك مازوت خلكي صديحه فتهي الناس عند المازوت او جي كي تعديدك وتشلج نشكي بهات براسي صار وضع عالمي قالكي نخوش خراب وضع خلكي يصال يقجر قوى شرائيه الجمع عالمي تنا نبري خلكيانو وصوبا بوني نبع ملا سوري بوني بدولار ناب صوبا كيلا كامي حتى 50 دولاري براسي قالكي بهاش خلكي ناي عالم فقير. Firoşkarê sobeyan Silêman Salih jî diyar dike ku welatî ji ber bilindbûna nirxan berê xwe didin sobeyên kevin. بدولار وصوبة يعني نجدر فاتين صوبة حمي شغلي سورينا اي حماينا اي شامينا ودولار تحسبين امشي مجبور ان دولار تحسبين ملتره وبخدي صوبة حري ارزان ايرو ام تبيجن انه 500,000 حقيوينا يعني لسر عالمي قرانه ايجو يرو صوبة خديني ممكن ابو ريجير لازمن غرادي بين الناس صوبة ثانيه دكالفه دورا در دورا مليون اكثر عالمي. Dewleta Turka dagirker jî di cotmeha îsal da bi deha navend û stasyonên hilberandina petrolê rûxandin û vê yekê jî bandor li ser proseya belavkirina mazotê kir.